don't know why Jesus loves me. And I don't know why He cares. And I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad, so glad He did. I don't know why Jesus loves me. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad, so glad He did. Where would I be if Jesus didn't love me? Where would I be if Jesus didn't care? Where would I be if I sacrificed His life? Oh, I don't care. So glad He did. I don't know why Jesus loves me. I don't know why. I don't know why He cares. I don't know why He sacrificed His life. Oh, Jesus. So glad He did. I'm where would I be if Jesus didn't love me? Where would I be if Jesus didn't care? Where would I be if I sacrificed His life? Oh, I'm glad, so glad He did. Oh, I'm glad, so glad He did. So
Hallelujah. Hallelujah, Jehovah. Mawai be. Kita yung lamari ito tayo tua. Yung tao ito tongan. Yo ko wakaya tu ko. Nenga to si es matamai sa mo. Tala mo ulo heki. Hallelujah. Kamalo ki makai ko to pe mama be farin. Ko lai mo kata ki. Hallelujah. Kita yang buku si fana tamai ko ini. Kalau ya pe wewe wa ve siondo kala mai. Ako naki kita masih. Tataki ke hala to tondu. Tataki ke hala to tondu. Pe hinau motua e kai ke foki e me me ko ya. Famalo ake fana tamai ko pe mama be farin. Ko pole hiki mato fa nau. E sayo ne o tua. Ko na ko naki ki mato. Fa nau ko mau pe he nai e fafko ini. O tau hau ia he whakoi ni ke tau ui whawhitai ke tamai o langi. Ke tamai ai la tāra ia. Ko sinova ia. Ko i whasta mea te au o wā. Leo whia he au ke whare o Sihova. Whia au ke whare o Sihova. E tuhu hoku wā e i hono ngahi roto wā. I hono ngahi matan koro. I hono ngahi matapā. Jerusalema si Jerusalema e. Jerusalema si Jerusalema e. Ko koro e koi. Ma koe kolo ia o e taha, koe kolo ia maa o oki. O e ves palupa e ves kiwa pe mai leo, si ka inga lotu, si ka unga mea. Whafonga, si whangata mai, kia te ki mō toro ai minga lino ai o tua. O ves kiwa lewa, koe whale ia o si o wako o tau o tūru. O ki hai e ni ngai ne lei ko toa pe. Ka paspas mai lef koe ni. Ko whatapuat ki he, pule mō Kaya maa to koni ka peke taki o me sipi. Ka se kau son tua kau maa ki. Yo ka mo se sisiani. Ka peke kau whawai. Kaya maa ho mo. Ho a whaana. First, second, with third lady. Leo ke he na nai. Sista sauna maa ki. Ana siani. Papa rio na wai. Kaya maa e. Kua te mo tiko ni. Mo si whangai tamai ko tonga peke mai mawe whare ni. Fai tā koe kina matu hei ki. Whata wange mō maa pasta pa te tā mai whonu ki resi. O whonu no ia, o tā huawhai si suka lai si. Si whakai whae na me pāre rei. Kai maa ai, ralahi ki si he marmawe whare ni. O ko whawhawha atu. O rako mōnu mō tā whaki. E ku kau he. Pokalama. E sabata mai e tā uawhi wa whana. O tu whataha tu e mo kau mite tima peki kau worship team. Ko tai tari ki motolo i he wafa o sisu kawai si. Tuka whakma. O me tau inga pēn ke tau koma wāti au whaki. O tō tō mai tō moi a luke vai tani mā me se tātaha ke vistu mua. Ko tala no ati whaki mo e whuha mā mau ke rua. Ko tau ino pē tala no ko ia. Koe ke puri ma ke hasola mo furangi he mai mali wharei. Nai loto e whuwhikau waki ni mawe ni nasi mi e tamai. Pane alu o whaka tolo weka ake i ne pāna u whakalusulusa i mamai. Pane pētara noa, ne au ke mau lalo o ne mo ui. Pane whakato mara, pane whoki mai lewa ki ne tamai. Ko whiwanaki mai ke tau whake e whawhini. Ko tau whake o tau whake e tau tui. Ko tui e ne whai e tamai e ne tuku o wakai atu ki hala. Whakau lota pepe whakawhaku mai e whakaku iam. O e ofa ko ia koe ofa e whakamai. O tau whakia. I whalamari e. Whalamari koe ne whai tamai na ne toa ange a mui fo oke whakaku iam. Nā ngaki kai e pūpuru. Nā ngaki ki ai, ai mama, ka mo se toro.
Konoringa, le alo ofa, e tamai tō ni kia teia. Puka alo ofa ia tau e ki, ko si suka esi. Puka hiwa ni hiwa mai ta kau hiwa. There's no other name like Jesus. Ko wafa ko ia e peluki e tui ko toa pe kia teia. Pe whamone e lelo ko toa pe ko e ki ia. Ko wafa si suka esi. Ko wha tau whaki, ko tau whaki e tau ofa. Ko tau atua o ni whamui mori ki tau tōru. Ko tau ofa, ko e ofa e ne whai tamai. Nani tamate e kuru pa ne whai e whawhia. Ane pēta mai ko ni, ko whane mate, ko ne toi mukui. Ane more, ko ne iloa. Hallelujah. Kore te tau hiwa ke hira mai ta whihiwa. Whakalata te peko sai e. Whakamai o te mau, whawhiona whiona. Ko e hiwa ni mato hiwa ki, e hao e hu i ta mai. Ko e tau ko e pā me talu pite. Ko pau, ke mate te wa tō tanga tōra pe. Hawhia tā rana la mare na fu ia ia, e te mā tōre mā mare whare. Ko mā whaki ia eiki, ko mā ka whata mai eiki no e kainga lotu a se whatara mai. Whamana tua, e sa pati ta mai. Ko whamana tua, o whanga. Whamana tua, i o ofa, wal ofa, tōro ko tai ngata i kari mō tōru. O mā rau manu o e whako ni. Sa waki a tani era, a pēga mu whare mo nā ati. Sa waki e ngā tōku tā pēna tūtū i. Ko mā tūtū i eke he mā tui ki a whiota. Ko tui ko ia eke ne pekia se sukaraisi kāre wāre. Io na ne pekia i eke tau no tātā. Na tawhe mai ka te mā tōro mā makua i a mō tai ngata. Ko whakatonu huia e ka te ki mā tōro. Ko mā makua i a pōre pōre pe, a wafa si sukaraisi. Whai tue pekina ki ngā tōro e kua whikumi i ngā mā ue. Whawe mai matapā ki ngā tōro. Whawhoni ngā tōra sinora leisi mā loe tuku tāwo tāpe e ki ngā whuaki. E whai ki ngā ue a puku tōhina. Whai pio tā ngata. Gloria mo tā ngata. Mo gloria mo langa ngi ki whaka te unga toko tāpe. Ai wafa o Sisu Kraisi. Ko wafa tapu wā. E wafa wala o Sisu Kraisi ko mawha mui. Amen. God is good, church. And not the time. I'm going to read the verse first that we show now. Ephesians 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that you may get well with you and that you may enjoy long life on this earth. The reason why I chose this text, it's Father's Day today, but we can't be fathers without our children. We can't be fathers without our wives. And I believe that God made us have children, Lord, to bring them up in the Lord, you know? Bring them up in the church, bring them up in the scriptures. So I hope that when we grow up and we become older and then our younger generation come up, they can step up, they can be in the band, they can worship the Lord, you know? Praise the Lord. So, amen. Church, I hope that this passage blesses you guys' heart. So from here, I'll ask you guys to rise up to your feet and you guys can go and shake hands and praise the Lord together.
I'm hiding in your love, Lord, bring to my knees. But may I know Jesus more and more. See here I am waiting, abiding thee, I pray. Here I am longing for you.
Lord, that is our praise and worship to you tonight. Lord, your unfailing love is stronger than any mountain, Lord. Deeper than any ocean, Lord. Lord, it always reaches out to us. Through whatever we're going through, Lord, you're always there with us. Through our pain, through our struggles, through our valleys that we face, Lord. Lord, I'd like to ask for your Holy Spirit to bless every single heart here, Lord. Lord, we all come here for a reason, Lord. We come here to praise your name, Lord. We'd like to thank you, Lord, for everything you have done for us, the blessing you've given to us, Lord, and giving us the breath of life every single day, Lord. Lord, I ask to bless everyone here, Lord. And Lord, we pray and everybody says, Amen. God is good all the time. All the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Now, my game momeniti. When momeniti top tapu. When momeniti moluma. We have come to a very protected, sacred moment in our service. This table needs to be of value to you. But it is the table that Jesus Christ promised, and we remembered until we return to you. Before we continue to the sacrament, as I continue the welcoming from our earlier deacon. Pastor, Mother Moses, our elders, leaders and especially to Brother Obila and his family and their children. Hallelujah. John 14. Wana mamai hono loto mo tui ke o tua tui foki kia te au. Te whare o puta mai, o kea ngahi no whanga o plahi. Kane kai te he, o tala e te motoru, o ko arbe te teu, hapotu o ki motoru. Mo tātari le rei ki moa. Warmly welcome you to join our Father's house. O te mo manawa he, Do not fear, o e putu. do not be I whare ka hesitant. mai, In the Father's house, o e ngai. there is protection. Ia o si hoa be, ai hawa, Yes, Jesus is the way, honi, the truth, ka mai mo. and the life. Ko hala ia koe ni, Here is the way ai ko tofa e si sui kare that mai. Jesus made on Calvary. E tāno mai as exotosi e pahe tahaua. In the book of Exodus, chapter 12, E taini o kai o e māla ngā tū ispite. the time of the Passover in Egypt, Ko te kau e na sihoa ke Moses. this was the command of God to Le ko te Moses. kau ia tangata. It wasn't a command from a man, Te kau ia sihoa. it is the command from God. Tamate ia lam, Slain a lamb ka mua ia e toto, and use its blood ka mua ia kia e kumatama. and paint it across the doorposts of every house of every Israelite. Ko whai longa. It is a sign E taini hoko mai ai, ai hauhau, that when the spirit of death e a pia me te ko. comes, it will pass over that house. Ko e toto ia e lam. That is the blood of the Lamb. Ko e toto ko whai longa. The blood is the sign. E taini mea e loa e toto he tau mōwi. When the blood of the Lamb is in our lives, O te mate e tau. E taini mea e loa e toto. when our blood is low, E te maha toto ki kuku
We need a blood transfusion to lift up our own blood. Koe ni he whakawa motua, he kuanga motua. Here in the time before, E talanga e sisu. Jesus said, Samte alami. slain a lamb. Ko fofu alami. Ka muwari. Tono to toka And muwari. use Ake his e blood kamata. to paint doorposts of every house. Koe toto alami ne whailonga aki. The blood of Ke the awa lamb, ne mui. that was the sign that would save your life. Tamarera tu hama sisu uia. And when Jesus came on earth, Sione wahe ono. John chapter 6, Koe we maa e mo. I am the bread of life. Koe maa e wa mufumila. Bread that has come down from heaven. E kai homo mai ta mai e maa he toa wha. Your ancestors, the forefathers, made bread in the wilderness Te ala na mate. and they died. Koe maa wenu wa mifumilangi. The bread that comes from above O sisu. is Jesus. Ane mate e kolosi. He died on the cross. Koe maa e te wha. That is the bread here. Ta mai ke mai ke kai. It is the bread you are to partake in, Te te makua e mui ta. and you will receive eternal life. Angai koe nei kore he fe fine. Sisu o me mai ki wenu. Koe mai koe nei whake sisu. Like the Samaritan woman, when Jesus said, may you give me a drink? Koe vai e pakoro kura ki mui ta. I will give you a water that will never run dry. Rakon tō vai taha. 1 Corinthians 11. Te tewa ke ki mo ke whai ai pekia. Te tewa laka aku. In the ceremony of Passover, Whanana sisu mo ne kawaku. Jesus was together with his disciples. Ane hanga tō haka e māpa ne pakpaki. He took up the bread and he broke it when they were together in the upper room. Pene be, tō kai, Take and eat of this bread. o sino ene aia ko momo. This is my body, which has been crushed Ko ui ko koe, for you ko ui ko aku. and for me. Pake whamanatu ia, And remember this kai ua kene te. until I come again. Rama e hiri ene kai e maa. And after they partook of the bread, Ta me whange ene tō ai pū. he took also the cup. Hiri ene kai, ai oho mo he. One behe. And he said, O hipo eno e whakawa who ui hoku tōtō. this cup is the new covenant in my blood. Mo whai eni koe whamanatu Do kia te au. this, whatever you drink it, in remembrance of me. Te o mo whaainu ia. Te o ka mo kakai e maani mo inu ai puni. Whenever you eat this bread, O mo whahai e tupeki a ai eiki. drink this cup, you Kai proclaim o the waka Lord's te ha. death until he comes. Te ra whanga whaha, We are te ta whailonga e. Te ta kai e to maa ino. receive the bread and drink. Ta mai koe tato koe ia te ne whailonga e ki tau tō. That blood will mark us. Hai koe lawe a sione, koe maa koe ia, As John said, ke aia sisu ki loto ke o mo. that bread is that we will bring Jesus into our life. Ta koe toto koe ia, koe toto ia lami hange koe whakawa mo. And it's not the blood of the lamb like they did. Toto ia sisu. The, Te ne hana whailonga this e is the koe. blood of Jesus that will Te ne mark maka e you. koe. Yes. Te aho koe toi whuki mai he tala mai kuwate ke te whuki maa sisu. And when Jesus returns again, E te whuki maa sisu. he is soon to return. Te rei roki. He will see you and know. O whi maa koe kai ngā roki. We need a church Ai e maa ko sisu. to put the bread of Jesus, Ai e tāta a sisu. bring the blood of Jesus and apply Ai it e to our tō ki tau. lives. Hallelujah. Ka me tāta ape te ne whai, te ka me te whai roa tāta a ko sisu. Nothing else can mark Te us ne hanga whai but the roa. blood of Jesus. Ke hau ka ta whi iroki mo ia. Ka ta aroaki ke api nā ne tā ofa. We will meet him and E return walo to the te place mewa of api. prayer. I will go and prepare a place. Hiria. Yes. Te te whuki mai ke maa o. When I return. for Na you. wongo sia ia he loku. Ke na wau sia api. Nā ne tā ofa. And we will reach the day. Madunga ia pau ke tau whamanatu mau pe. Therefore, we need to Ah, remember Patope. this every day, Lau hoa, lau miniti, neo mo tau tōno no ko every hour, tau. every minute, even though we fall short many times. Whamanata sisu ki loto We tō. need to remember Christ. Yes. Te ni hanga ai e tō. Te hanga ia. Te ni maru i koe, He will protect you e ngai whiri ko tō. from every enemy. Wha te wale a setani. Yes. Te ko tau mua e te uro a setani. For the purpose of Satan Te ni whaaua, is to destroy, te ni tamate, to kill, te
Kere mau. Yes. Tamu asisu. The purpose of Jesus is one of Kira mau anu. that we would receive eternal life. Boleh di namun kira isi apa fai mari kira mi apa yang paling kita fai. Boleh kau hima kira ome himi oi nai toto. Maka dah mahu pronto apa. Kira mahu sila tak boleh.
Hini ho mau e sino hono ma hono kino koe ma. Hono toto au hea whawheta I ki hoa hua. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Whawheta I ki koe soa. Wai hata me o te whawheta I ka pofo ni. Whawheta I koe soa. Hallelujah. 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 We thank you Lord. One has in on that mama go from a lot to you. One has that night to go from a lot to you. Okay, you want to have from a lot to my way for you. Now let's go. Now let's see. We're going to be able to have the water. We will glory and honor Jesus. Hallelujah. Amen. Programa, eu vou ir a ver o compadre. Malo, kau tahu kau ramai. Kau yang positif upeh tahu cerita. Malo. Oh, kau tahu momen itu kau ni tahu kau pakai men's testimony. Hallelujah. Iyo. Okay, iyo. Okay. Kau lihat ke kau hiwai women. Mau tanya, praise the Lord. Kau fefine kata kita mau ki tok mai women's song now, and then we can continue on to our testimony. Osipe tau men's testimony. Hope I can level more item in Sunday school. Có với mấy người phải ưu mày rồi mà ta mày ngày ta mày làm cái bốn mày bên người ngay lại ưu mày và người làm tuần này để tao có hi ban gì phải quay về cái ngày ta mày anh về cái oi apa feta gue tau ini dah kau feta hari tau babi ke luar kowi kowi kena kopi apa apa tahu ni bagi mau lah aku anak itu dah bagi tak mau kamu lu ya mai semua nak kau kau tak ibadat tamat Jadi biar tahu dia kau pada sama teman. Awak melayan, teman pilih boleh betul kita tahu.
Praise the Lord. Tao hoko atu le mai ni sai me haka iyo ki he tau men's testimony hoko mai pehen iyo kai ke toi ui atu, okay, we will introduce you. Tau hoko pe ko hinga ko tau tai. So, komini tuani ko tali le ba ti condition de maafu. Okay? Okay. Okay. Kawa. Kawa. Sosi wa kami. Tai le wa kami. Mr. Josh Kami, this is your time now. Come on. Come on, Joshie. Go. Just 5 minutes. 5 minutes. Go for 1 hour. One, two, hey. Just testing the mic. Thank you, Bill. A beautiful one, putting me on the spot. I'd just like to say, I thank God for being here today. Thank you, church, for encouraging all of us to keep on going. I'm not good at these sort of things. Yeah, just want to share, a little testimony. I've been through my family. I know today's Father's Day, and I'm just thankful. that I'm here. You know, we've been through so much, and just without God's, God's protection over us, we wouldn't be where we are today. And yeah, just thanks you for it. Thank you for using me here, share my talent and gift, just to praise Him. It's not about me, it's not about anybody, like I tell the worship team, it's about Jesus. It's all it's about. I'm just happy to, just thank you to the pastor as well. Happy Father's Day. Wow. Thank you for being a good father here, and father to myself and the kids. My family, I've been grateful, we're grateful for you. We're blessed to have you and sign us as our in-laws. Thank you. And just like to thank my father, he's not here, he's in Tonga. Shout out to him too. Happy Father's Day in Tonga. Simana Kami. We love you, and us and the kids. We're just blessed to be a part of this church. Thank you for Moses, his wife, and the women here, Nelly, and everyone here, all the elders, just to accepting us. And sorry if if I've done anything to offend anybody here. I apologize.
Yes, I love you all, and thank you for everything, and thank you, Jesus. God is good. All the time. Matuku pia whetani whamalo ia toa ko ia koe. Nia mohua pe ke u ke te au o tapo ke ia i koe manawa i mohui. E o ku tawina se ngai ko ma whaasiko ni. O kua whetai mu te haere masi sui o kakai. Ka ku mana pina o ku ofa pina tai mu te haere masi sui o kene kakai. Ka ofa pe ke tau aru katoa ke haa si sui o pia koe o ki tau lato pe tono pe ke moui ko hiwa ko siasi wakahi tu puake me la paha pe mai ki mai hoa ka mo whanau e to wha pe fu tara fu te whanau pe na mo ki he wawaru kana e nono ia pe mo i ki pe taimeni o ko kola ka toga fai ka kona ai ko kai ko kawa we ka winu ko ia pe a mai ki he malo mai covid wa pe a ki wa fe wa taha ko to tari bonde si suai pe bona pito na e nau taimi kan ko na e na puke ko he covid ko lua kan ko a ko pate ki foi manga e lima ko manga fa ai luai o kai a ko ha kule la ko fu a foi takai fi ha e mara ka fu pe a taimi na puke ai na o mo ke te o ko ki ha manaki pe a ko mo ke mo wi i taimi ko ia e wafi wataha taimi na mapuke ko covid na o mai ka ia te mate au ia ka kuanga whakau kau te mate ka whewhe hoa me whanau ia taimi ni e taimi na tokota pe whalemaki na tōtu whalemaki e whai a whitu po a whitu ka ko whakau kau ia a kutu ia ki te au ia o ke mate au ia pea ko whamalo ki he whaiwhe kau pe foki kia tela na lotu mai telefoni pe foki kia tevila toitu pe tia swa akula ko e kau tangata na na lotu mai kia te au te mo no ke toto ka tu he fale maki he covid na ai na e mau he covid ai ku mama pe te mi go yara na ke lawa o te mana pe ko lotu pe ke iki kako wai pe mese iki kako kono fo ngai ke ki ana iki o te sikita pe te lo mo kako na no ya mai pe mo ia mai ta la ka togi taki famata ta si so i wafe wata i to na maki ya wai pe ki covid-19 mo e o tua ko ia ko pore e mo wi ke o ki te fo he inu pe ko kona ko fe tapaka pe mama tapaka ka ko pore e mo wi ya mai ki a honi na tani pe ki o tua ko lo si o tua ya tai te kona ai to o e pe mo wi da ko lo do la ko ni o tua ko ni mo ko ni ka ya tai te to inu ko mai ni ka te au te mate ko poro ai mo wi e fa to o wa to fa fin e va be ke mana ya ho ka sai ka si su ia ka do ka ko fe ia ko ka lo te fe te pe wa te tawa ga i ko he to he man ka go fi a ni mo wi e ko tare mo ne a si su te mi he mo wi pa ko to ga mai pe ke lo tu pe a ki ta me ko to e foki ke foi pia ko ta ma lo i mo e ta ka pe a hoko e ko fa ko di ta hoko ma pe pangata roa, pangata tu whawhine, ke ta hoko pe koe ta whaki. I mai koa whaasika ni, tu whamaro ke o tuatu i a koe, ta hoko pe koe nea ngāo i ke ta utolu. Ia ku moina pito whenga mai te molo ke ne kai haas, e te tamate ki ta utolu. Ka ku
ia manaki hare masisu toke te kakai tau kau he maua. Tau mona pito koe hana same tama same makai kena lelei pangono whawhe mare o ino whakatahe kai mai. Pea ungai tau ki vesi lauroto nau taro boku tuku ake mo saia i he Isaia niwi ni mai vesi ono. Mo komi ke si hawa o tonga e ilo ia, kui ke te enu ke ofi. Koe koa whaose ne whabi, pa komi e ki whamatata ke e ki. Ia taimi o ke tut, e ki na lo ke tue noa lotu koe. Ko i whate taimi te lotu ai ke ki he taimi koni koku. E tōno no ai te waha lai. Te humu ko te humu pe, te tuha ke pe o lotu. Manga ki mu. O kai ke te humu pe pa te teksio ki mui. Ka ko tau lotu ia e whami. Ko i haka tau, ko tau sio ke tau kahau, mo tau whanau. Pea, ko tau mo whalaha ki ko takau tape, ngā tamai ko tape. Tara monua te mo sapata mai he ahon ke tamai kina mo te eiki. Maro. Go boys. God is good? All the time. Amen. Firstly, I'd like to thank God for this opportunity to stand behind this pulpit to share with you my testimony this evening. I'd love to warmly welcome our pastor, our assistant pastor, Sione, Oval, and Moses Yame, and their beautiful wives, Anna and Sona. Where to start? Don't go now. I come from a family that always put God and His work first. Before school, before mom and dad went out to work, it was 5 a.m. prayers. And mom and dad always reminded us to give thanks to the Lord for another breath of life, for His love, mercy, grace, and His healing upon us every day. Mom always said to me, son, if I open my eyes and my prayers finish and you're sitting next to me, you better be praying harder to not get a hiding. There was no ifs or buts with my mum. I was raised in a family of 5. 2 brothers, 2 sisters, and yes, me in the middle, the woolly black sheep. I grew up in church since I could remember. Dad was always that man that stood behind the doors to keep the doors locked within worship and malanga, and wouldn't open it until Lotu was over. My dad, my father's ways was the old school way, the island way, where it was his way or the highway. No matter what, I had a very harsh upbringing, a lot of violence, a lot of anger. Those two things don't mix together. He created a monster when I was young. I had no feelings, no emotions, no remorse, and I had no fear. I lived a life of crime. I had a mentality that I did not care for my actions or who would get hurt. Nothing was going to stand in my way. As a young boy, I was very gifted and talented. On the field to in the ring. I was blessed to have it, but as a young man, I still wanted more. I would walk away from opportunities and that God has blessed me with just to do what I wanted. And thought he was right. Little did I know the devil was trying to search and destroy everything God had planned for my life. Dad always said to me, boy,
You can muck around with anything else, but don't you dare muck around with God. That's what stuck with me. It wasn't the hidings that I remember that I heard. It was mom and dad's words of wisdom that I heard. Even though they said it to me 10 to 20 years ago. I still feel like yesterday I was getting lectured again. The suffering, the pain, the disappointment, the tears that I've caused in my family, the shame, I thank God for His unfailing love, His forgiveness, His healing, His reconnecting me, my marriage, my relationship with God, my relationship with my children. Thank God for working in me, never forsaking us as His children. God is always on time, never too early, never too late. I played drums when I was 6. I loved to play, but I had an older brother that did it better. I got upset. They told me too young, too small, as my brother was more mature. I got home, grabbed my drumsticks and I put it in the bin. Told my dad I didn't want to play no more. God knew my heart and purpose. I really loved to play. 17 years later, amen. 17 years later, never late or early. God always on time. Amen. I'd love to thank the Lord for my parents, mom, dad. Sorry for everything. Please forgive me, mom, dad. Because they do not know what they do. I thank God was blessing me with my wife, my soulmate, my best friend. The woman that will always uplift me, loving, caring, and put herself last to put others first. 11 years of marriage. It wasn't easy, like every other marriage. It has its ups, it has its downs. And has different seasons. God always reminds us He is the reason for every season. Amen. This very week, it has been 1 year since we have got back from Samoa. That season for me and my family was a wake-up call. It was trials, it was valleys. Me and my family had to climb mountains. We had to deny ourselves. We had to realign our lives with God's work. God wanted me, my wife, to put Him first, put Him center of it all. Because we have lost our way. God made way for us. He renewed my family. He restored my marriage. No human can heal you. Only one man can. And it's our Lord Jesus, Savior. September is the month of reflection for me and my family. To remember how faithful our God is, that we serve, loving. He's always been there. We run to our friends, look for help. We ask our parents for advice. But God always wants us to run to Him in our times of need, to seek Him first, to repent, to turn away and sin no more. Church, please, I urge you, fix your eyes onto Him and concrete our feet in His foundation. You know, church, we are living in the last days, and I urge our youth, whatever this world offers is all lies. I've been there, I've walked in my own shoes. And I thank God for the Father's house. Even though I didn't grow up in this church, but I'll say it again. I got saved in this church. Mom, Dad, thank you for your word of wisdom, your strengthening. Without a miss,
I'd love to thank our elders, our women, our leaders from our Sunday school down up to our youth. You know, the journey's not easy, but who could be against us if God is for us? Amen. Ola mo pe ko e tapua ki tai mo tape ko tua pipiti. Pe tai mo tape ko mo ya mo. Ko ye fe mo de tu mo. Yo pe fo fo la ya do. Ko ni ka ta tape ko me ko pasta. Ko ha pa le pa mo tape ko tua ni pipiti. Ko ge mo ma ke tu tua. Pe tai mo ko mai fa ki ngau pe ni ne ko e fa ki pa pe ke fai. Kau kulau yo ke tapa ki ko kola ki. Haleluya. Tamai fo fola ko sai ne a fio anga ya. O kai to ne fo funga ne me ta yo. Ta ko fi e mo po ya. O lau kau ye ke kau mo pe. Pe te fononga ki sai ne sapata ta pe. Tu ke ko fahatu fingoa ko Ismaili Hauri. Na e whaere pia patu pai tonga. Pea, na tupake o whaapiri ko e tuku sa stonga. Ngata mai ko e kau Suriana. Na tupaki tonga ku ilo e peta ko tape tuki tonga. Ko moi tuki tonga ko ka pui whae fua ia. E na ulahe ku ilofo mo whiohi e famili e kufefine e ben piukara mea ko e mapu mea te ko takoto na tonga o tohua ki na tolu ka tani muna whiohi muna tolu na e whaingasio ma kei no sea ki ka ko tupu ko me kei si a puia ko famili pia na e loto ki topi ia e ko kukui tangata ko o mai pete ko si ka mapu koroka mai kui. Ko ne fok me minusina ko ne foto e sati o kau ke o mai pete ko si ka mapu koroka. Na hako mau kisa si, na kisa si kare ne kepe o kau ki ai. No to ki kau pene tui fa pete ko si e ko kau ki musina. Kai te talatala noa pe ki he nene ilahe au tau ni whai ke kumunu ki whaamina. Mahalo whanonga na whanonga mai. I kike ulawa oe whakalao. Kono moni hike ulawa whakalao. E koa kahi ki pepa, kike ke pepa aki. E koe ke, koe mea honu nofo whatona ai. Oku, kei hanga atua ia ki aka kita. Ka nai mena hanga whatona ai, he kau kei tui whapende ko si. Oku makehina toi whainga tui ami. Ko hime te makehe, e tui whapende ko si, he kune haka ia o whakamalohi e toko taha o tau pe tui whapete ko si. Ke ki whakatapui hongui. Sone mai wharupa ni tau mai ia, ko hau pika mama, ka tōtonu ni o ni whawhonga atua. Haleluia. I whanonga mai he kumo, i mea penea nai keke o nau fu manako pito mea ko whatamai. Ka nau wheu lahi o tamai lahi. O pepe tamai lahi ia ko e tamasi paua. Ka ko hiang foko manako whatamai ki, ko mui o ani ia ngau tōna. Pa ko mea pia hangi na stupu o toki pia te atalu tupu. O ame ki ahoni. O te kike mako ko kahalo peta na o stesi. Toa ka hangai mena kike ulawa ala kia. Aki pe e rina ku whainga tui. Nau tupa kai ki masiwa, he ki whamiri masiwa sila o pita ia. Pako inga o mahi o kauno la hitaki ki whanau o tupai. Mau toko whatangata, ia to whawhiwhine.
Koe meho ki te hine taha i tatakai hona whanwani. Ko kuiso ne mukisiona. Na mea toa ki hapa ki. Pako kulo tu ia o whaamu. Ki ia ia ao tene hawha whuki mani matu whataha. E sa honi apu. Pako mea ia ko pore aki ngai haka ni. E ku kao. Ke tui whapete kosi. E ku kao. Ke he mai whainga mea whakalotu o tau pēra. Ko kumo ui, e ku sia ke he kohi u kai ke whaamanak e tanoa ki ai. Ka ho manak mo pe ke talanoa ki le ngahi o toa. Te topa ki talanoa taha me ke nofo inu sila. Na e tolahi ka kai lahi ki ngā tui na tolu ia. Me ke mai na tolu pe ia pa maa e whonua ki inu sila. Ke tui taha. O kai ke tui taha ia, ko alatu ne mo ta ako. O hua kau taha ka ni koe hai tahi inu sila. Ka pala oia ka pote ka taha. Kiki lawa taha aku alke. Tata ya aku alke. Lai tau tahi na asu me me fisi whakalani. Ko me na pore aki ko. Na wai wai aki pe ko whakakau ki aku loto. Kiki ha me e tai malama. Ko me aku na whakakuloto. Na keke waka uia o osu a kopeti au maa whaina matai tohi. Ka ko me aku na sio kei. E whaina mea whakaufo na ame o toki ai. Ko paupaka tau pe ko kulere halako tangi pe molotu. Tā pēo ki hiwa wesi pa ko lotu pe alo ki lotu. Ki he noa anga. Ko kamata pe me mea hausi o haki di oka. Ke ki honga i loi. Ko haki ngā kua ko oka. Lahi tau lahi nau sio mai ke kunafolo inu sila. Pehe na tolu e pe ku whakaori nai pe ku. Hange hato o taha tila aisi. E kuma aku mea pika nai fo oi kau taha. E ko ne humo pe mea nai fo oi kau taha. Ko kawa uia ono mai aki e tau pe ko ia. E tau pe o mai aki kau taha. E tupake rewa ke kāti laki no mai aki. Ko kuahe mahe. Ko kusio ke ngawe o toa ku kiki hame e ia i tai malawa. Nahai to taha ia. Nai osi mai me siti o kalani. Nai osi mai mastada. Tiki ia fu tiki ia tui taha. Matematea. O whakapapau ki atu. Ko hai e tu e. Alu whai hanga o pehe. Pe hawha ki kaua ko ia whangau ki te au. O alu pi au ke kunofo i api. Ko no me ko kompita mi apu o ngawe ni. Ko lockdown ni na e paki kaua ko ia. No to fa pau ia o to ko tahu ki ai. Tu kaua ko ka ko to tata ya ko ni. No ha o me to mana ki ki da ospewe me high school pe ki te aro via. Fa ka o ia ko e fa ka lata e feo i fa tama ki. Ko kuahe mahe ke te whai tatongi o tua, o hanga tua ia hamusi kita, o awe kita e ke tuunga, i kai ki te ilo ia kita. Pena ea whewhe nei te au kia. Ko nofo pe mo ma hao ke whanua ni, ma to hiki me pe ke whanua ni me ta wosi. O ko si o pe ke ni malerea o tau ni whai ki te whanua. Kai ke toha taimi e ma whimao o whakaai me o tuai me o tau me. Ko mafofo hau ko ta wosi. Na maki falala ki he whainga poto me tau keina o mamao. Pena hanga o toa ahi ai moa i mea nau sio ki ai. Nau sio ki ai. Nai au mea hako. Ko whapini la he e kine ni tau ki au. E ui ke mala ua o tau lu. Te au no fori whakau kau. Ko whii e whaamini e taimini. Pea whakamoni i e mea ko tohi wholofola. Ko iku anga mamani ko ni. Ko toko ua he lotu. Ko tohe whini lotu. Ko ia e mooni ange ni wha. I he toto o tākota ki te tā. Haleluia. Ko whiwhi laki wahi laki he nuru.
ke wifi mea ke. Ka kukule mai o ku ke mea ke wahaki whakakau. Ka kohinga pe kohe wahe. Te lia na ia hata haia. O kuri fia e ni hau tuku miri. Tokua kohinga pe e whai whikawa. Hallelujah. Ka kone o mai pe kohaki mea ke tua he. Pe te tani tani pe koha mea te whai. Ko lau hange fume alahi me tau ki whi. Ko whia alahi tau lau me tau paki mo whakako loa ke tia. Ko mea pe ko whai mo tuk pe te pongi pe ko te hapa ki lotu. Ko mea te me whai te whai ki lotu pe kore ki lotua. Ko haha mea te utua he pūki te whai mea. A whakako tunga a rea te whai eiki whakarea ia. Pea tuka ngai mea ko tau pe e whai takataki mui. Na ke mo mo pe ko he mea ko tau pe. Pore e ku mo ui i sene wa whalu te pehe mai kōpe ka mama. Kōpe ka mama, kai te hata. Nahi tai nahi ka tau whakawhanara ngai mea keke. Ka tai me mate, o kai ke lau poto mate. O kai ke lau tu maria mate. O kai ke pehe ma mate pe ko hai to unga mata ia ia. O tau, ka tai me pera mate. O fia maria ia. O whamama o ne whawhonga ki atua. Te mai whawhora. Whamama o ki ngahi mea o langi o kai ki ngahi mea maumani. Ka taimi lahi, e ku nafo o sia ke kōwi. O ku, ka challenge ka o ke ku nafo o koe hange e halahi te whanau. E ku hange ko ku, ke lawa save au Christianity. E ngahi whia mau. E ko o i pea uia mawhatuki he. E ko whatongia. O ke whamini mo whanau ke tau. Ia ki whanau e toko nima. O ki maohoa ke tahine me fua whaoa. E whae me whasu me ahi. A kone tangata eki me mawhanga. Ko tāna o pore ake ngā oe lere ato whakit mōi. Pe ko whapapau i ai. Ko whepeha potu te wau ki ai. Te kumi peke whetu futu wai whanlotu. O unga ki ai. O whetu le rei taha ki hola ki ai. Ta mai whawhora. Ko hako tamai ke ki whanau. Ka ko tue e tamai o toi maarunga ke ia. O ni hawe o takanga ki mea ko tau potu te wau ki ai. O te whie mau. A mea te hori po te riviri ki ai. Ia o tua ia, o ku whakangongo bi hati koe. Tala mai, ko ni whakangongo ke ta roto, he kulahi ta whawhiwhika. Ko e kua mai nia, o ale roto ke toi whaingata ame. O hao pia ke kuna whawhamini. Nea ngau kei, o si mama o ate kuwhi e ki o kanga, ki pe ki tō. O pia ki haku talama e ia. Saya ngapea tonga ia. Kai, mahenga puta di ko siri ia. Kai situ a te misnari sa stoma. O kai peke te loto ia, ke toi ilao he tahamata. Kai ke honga iloi. Peko ha e whahinga hori. Peko whahinga whakaukau. O te nofo ai. Ko hapi tu silano hapa nofo whakatamau na o metotisi. Hange hapea whakamai te totoa te kitola tahafu. Ka te hao ke tui whapete ko siu kōka koe, whakawhia maari. E kuni hanga ia o mai e māma, tala mai he sene mahi wāluku ne whalotola hia, i whaosa pia. Whekumi ki hene poto. Tala mai ko hai poto, ko e pia. E tahi maki hia. Ko ke whia mau ino, tupi. Pako mea pēu ne hapore ia taimi ko tau me. Ne mo whāo e taimi lahi. Te ki humu, te hange te ki tau tumu. Hange te ki loto si i. Kako ne hanga wa pēu whamalo hi iau. Fōki ka whuafora. Lao ia. E ko tala mai e sā me. O ku ne ahi i. E ne kakai. Pe ko hea tuku ngā roto ku ne ia. Pia me iai, ne hanga toki
apa ia. Aku me fa pe me fe pa. Fa si he fora ste ia ta pe. Maro ke ta ke ni Ati tau mono ki he fuata ka tau pe. Ya o fora ya tu mo tau mono ki he tangata to speni o ako emeni. Whawhita ke iki. Tau eki le rei o koe koe mau tamai. Ai a whiot. Ko koe tamai o mau. No fui he taimi ko tō pe kai ki aha taimi. E kui e whonga o e a whiot. A buke hama o siofi ki mauto. Ko koe o tamai ki ai a mamani hono kotoa. Eiki, a roto atu ki ati koe. Tā pekina mai ki mautoru, e a koe. Haha wholofoa, e mau wae wahe atu. Ke hoko pe koe whaloto la. Moe whalo, moe tūhuru ki ho mau whala, moe mau whono. Fai. Eiki, ka waia te mauto. Ma roto mo kore a te koe ngai me ani, hua whachi isu. Amen. Amen. Matapu ki he o tua mawhi. Ko e tamai e mamani. E kuni a whio i o tau loto. Whatapu heni ki he whaifekau sen to wama ak. Kai pehe ki hono whare. He vonga e whatapu ki he tukon whaifekau. Pea muhono whare foki. Whatapu atu ki he ngāhi tamai ko toa bēu tau kau whataha i heni he ahoni. He voke a whatapu ki he ngāhi tamai koeni o kumau na mau kau whataha i he o wau e a koeni. Ka koe tu unga mahu inga ia o e mo ui taimi o te mau hoa, mau moe whanau, e a ui koe whamiri. Ato ai whatamu ki he tōtaha ahi ko toa pē, tau kau whataha i heni. Whatamu ki he tāwou, umā e whine mui, he whoki e tau whanau. Whatamu heni, ko tāko toa pē, o mea mai heo pē. Ato e whakapa, o e whakatapu, te kito. A tā mua e whainga maari e koeni, ke whai ha wahe. E ko ha whaloto la, me he wholofola ai otua. Ua ia atua ia e tā monu, ki he tamai ko toa pēu tau kau heni. Whamaro ki he whaiwhikau, ko ui kene kei mea ngāo e ki au, e ko lau tāpua ki ai, whatamo ki whāmu.
Ko le soni o a koe ni o tō mai e tohi a se nesi e koe wahe hono ua. Genesis chapter 2, Pea vesi hono ua taha verse 21 ki hono ua tolu. to 23. Se nesi wahe ua Genesis chapter 2, vesi ua taha verse 21 ki hono ua tolu. to 23, Au te heo na whakarea. in which it says, Pena e tūku e si hova koe otua ai mohe mau ki a tama. Pena ane mohe. Pena ne tō hono hui waka e taha. Pena e tō e whakamaopo a hono kakano. Pea koe hui waka ai ana e tō e si hova koe otua mei he tangata na ane ngauhi me iaia e whewhine pea omia ki he tangata. Te resi o no atolu. Pena e pehe e a tama. Koe hui e ni hoku ngahi hui. Mo e kakano o hoku kakano. E ui ia koe whewhine. Koe ui na e to'o ia mei he tangata. Kawe inga lea kou tuku ke whamaunga ke le tataki ki tau tolu he a koeni. for us this evening, Ke tau langa ho tau whare that we would build our house pe koe whamiri or our family ki he otua. to God. Ke tau langa ho tau whare koe whamiri ki he Let us build otua. our house or our family in God. Tau ilo katoa pēa e tohi koeni se ne si In honor of the book koe of tohi Genesis au e whakatuku. is the book of creation. Pe kau omia e whakaukau koeni mo e tohi koeni. And I bring this thought in this book. Koe uhi, koe fuafua tamai eni a ātama. Tuku ke he mei te otua. Here Koe is the very smahino, first koe earthly tamai father. a mamani ko toa ia. Ana hanga he otua, tala noa heni. I konga ki mua, hanga he otua. Ngahi e rangi mo mamani pe ngahi mo ngahi mea kotoa. God created the heavens and the earth and everything that is in it. Pea hoko ai o ne ngāki ai tangata I hono I And misi. he then created a man in his image. Pea ne hoki ai ai manawa o e mo. He breathed into him the breath of life. Pea I he wahe whā In chapter o 4, toki tāno ai ki he mau e whānau speaks about e iwi mo ātama. even Adam then had children. Koe whāmiri, koe whāmiri, o Family kuai e fwoi te whitoi e tolu. There are three truths. Koe tamai, One is there is a father, whae, there is a mother, mo e whanau. and children. Pea e toki ui ia koe whamiri. It is called a family. Pea ui ai koe tamai. And you are then called a father, Pea ui ai koe whae. and the woman called a mother. Koe whamiri ia koe lea hohi mai pe. Kana e ngā ue aku ki mua ai whare. Family is the later definition, but before it was called household. Pao pe ki he haatui mo hono whare. Ngā ue aku ki ai. The many kings and their households. Whai whekau, sele tua wā mo hono whare. Even the senior pastor, Tokoni and whai his household, whekau, mo sese mo hono whare. assistant pastor and his household. Panau tio ai ki he whare. And we see that the household O whakata ki e ni ka pau te tau sio ki ha whare. Lahi, o whakawha ofa. an illustration, if
we saw a big house that is beautiful. O ki kai ke tau sia tau toluia ki he makatuunga pe koe mea koe ia nai whakawa e aki ai whare koe ni. We do not necessarily see the foundation of that house, Ka koe whakaofa pe ia o e whare. but we see the beauty of the building as it stands. O pehe ai taimi koe ni koe uhinga koe kautangata na maukaunga ngā aue i he aho ni Like the many men tau that whanongo work ki together he today. nau ngahi wahe wahe. Here they're sharing this, Me ana e whau mai ai ai mo ui. what they went through in their lives. E koe tai mea kei whainga taa pe ia i he mo ui. It is a Tau time that is whanongo. very difficult for one to endure. Ka koe mea koe kua koe mai ki tau tolu ki ai i he aho ni. But what we learn from today, Ko sisu koe makatu. Jesus is the cornerstone. Ko ia me ke whai ai e tau langa. He is the one in which we should build upon. Kamata ia e family. He is the beginning of family. Ko ia taimi wahi. Many times Fo e mo uia i he whainga taa. we experience great difficulty and challenge. Fo i he mama. We experience pain. Ka koe mea koe ku omi i he aho ni. Mo e whakaukau e aho koe ni. The thought I bring for today, Nea mo e ngahi. Mea ko toa e whanonga ngā. Ka ke tau whakawa e nei a sisu. in spite of everything we endure, Kei whe pāre kaki pe ki tau tolu. Ka te tau mo e o tau mālope. we will be hit, but we will still feel strong, for we are built on Jesus. Whaataimi rahe ki tau whou i he ngahi mea ke he kehe. Many times we go through different things. Alu pe mo whoki. We're coming and going, Utu pe mo lilingi. filling and Pe moni e ai whora e o tua ki a sia siua. true are the words of God to Joshua. Ui hoku kakai. Paul Ka ke wrote, lea ke nau tolu. speak to them. Ke nau tauhi. Ke nau kei tauhi. Au ko nau o tua. Me as their God. Kana ere ai a so siua i he wahe hono ua whaape. Konga e vesi hono tāni mā. Joshua spoke in chapter Mau whiri he 24. ahoni. Choose ye this day. Toko whea o tua te mau tauhi ki ai. Tell me who will you serve. Ka koau mo hoku whare. But as for me and my house, Te mau tauhi ki e si ho. we will serve the Lord. Ko whakaamuia o e aho koeni. Our Whare o e purpose, tamai. our objective today, Father's house. I kai ke toi aha mea ia. There is nothing else. Ko sisupe. Jesus only. Ko e otuape. God Te only nau whai. Ko tau whakaloto rahi. will bring our encouragement, Whai ho tau puke puke. will hold us. Makoia ko uhinga ki ai e kaweinga o e whiawhikoeni. That is why our theme for this evening is Tau tau te whito i he mahuinga o e sāpate tamai, te mahuinga o e whāmiri i he enekei. Kama ka mata mai, pe koe maa whea e fwoi me mipa e tolu koe li koe tamai. Whanau, whae mo e whanau. as soon as we have O these taimi. three roles, Father, Ke Mother, whaitu and to children, tonu pēni ke the whai ai ai right langa o e place whae. to build your house is in God. Tau tuu i a sisu, Let's stand o ia for pēa e Jesus. makatu. He is He the tau true whakamata. cornerstone for us to do. Ko ia, e whiawhikoeni, Therefore, this evening, ko ilo me ko ki māroloa. I know we have been a while, Ka ko mahuinga ia, but ai I tararoto. really value ai whanga whoha koeni, testimonies of whanau, these sons,
his children. ke te sio, tau sio ai ki he We mo. see life. Talamai he fiaf koen. It tells us Kai to ke toi see. ai. Hame ai ia. Kai koe paanga. Not money. Na amoho hoa. Even your Whaka ofa spouse. ofa. I kai. Talamai ke tau ranga ia sisu. We're told to build in Jesus. Pe pehe ke tau ranga i oto. Sisu pe koe. Let's build in God. Koe maka tuu ia. Jesus. I kai ke ne toi ngaue. That cannot be taken away or removed. Ko ia ko ate o whalahi ke te moutou, I extend he my wha sincere koe. love to you all. Ko whakamuia e wha koe ni whare o tamai, That is our aim this evening, Father's house. ke tau langa, That we ko will tau build whare, our house. me ko langa, ko tau whamiri, Build our family i a sisu. in Jesus. Amen. Amen. Himi, ko rea ki te tau whakao si aki. Me whānoa hiwa o e himi, ko rea tu, tau hiwa pe, te spela tu pe a vesi kulu aki, me mo hiwa mai ai, pe a mo e vesi whakaosi. Sisu ko e makatuku, whakamalu ki au, ko hela i he hala, mo e potu lala a, ko e futo alfa eni, i kai ha kaulelei, ko e koto maka maka, i kai ha malolo anga. Whawhare mai, pea umalu ai he laa, moeangi ai a wha. Pea winu i he mai o ku tawhe hi whai, si isu ke nofa mau i he malu pea au. Ki a tāpe. Ko ia une whima o hat halotu maana, raha whima o viri, mea mai ki he ori tā ki tau whai halotu maana. Pea ngai kai, ahiri ia, o kore ki he whai whikau, ki he whakaosi, maa ki tau tō. Maana. Go, 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 go,
E ke e ngai wholofola e mau whanongo ki ai e mai. Ai wahe, e ho kau tamai a iki, e ho kau se vāna di. E whamanatu e sāpate ko e ni e tamai. Whakai o mai ko e ako, e ngahi tamai. E ki ka maula tū i ho tāpua ki pa mo whakamunu e a. Si e mo ui, e toko ni whai whakau. E he ke si mo ui a hao whanga e tamai. Whai na si ngahi mātua me ngahi tamai ki nau tau. O mau tū ke mau whakamuoni. E o mau peheni e aho ni ko no hina pe ko taupi ai afiona e tamai. Mōre ke mamao hai iwi tuko hamao ki o tamai. Tuko hamao ki whakai kau tau. Ka koe lama li maa kono aho. Koe me awhai a koe whaki o te ki mau tolu e tamai. Ka koe ia kune tataki ki mau tolu. Koe ia kune tofa ho mau papa. Koe ia kune whakamanatu ka te ki mau tolu. Ngahi le lei ko tolu e mo ke ositapo ki aki ki mau tolu. Ko ki mau tolu e ni ke mau pala ki ai o te mai. Te mai e, ia mai e ki tāpu ki na mai si ngai nau tolu ngahi lau mai e nau tolu te ori tau. Koe ngahi whia mau i biri. Koe ngahi whia mau. Ai tāpu aku ka mai ala ka kehe aho a whio e te mai. E ki ko ke ui ki nau tolu ha kua me he. E nau tuhake ke a ulu he ko hoko mai ho o maa maa. Arise and shine. For the light is come. But we have to hold my mind and get fight for my friend down the line. You want to go there and give by the pony. I'm going to get your mama with more. Oh, yeah, see so. Oh, love Mali. I'm going to go my look at it, but my what to market it. And it's now told she told in the back of my cow. I want to my look to Luala. I get Nala Nama Makino, Sate, Gifo. Mo kina tol e ka ke ya te ma tu ka ko ke si afio ko ke na to ka nai ko ku se ka ak ki na to ko me mi ka ki na ko si no ka mai ki ka mai ko ma lo wa ka te ki na to fai ta ko ki na ki na to lo nai fe ko na ya ki ka mai ko pe he ma lo to ta mai ko ma lo te ki nai ko ka mo to pe wa mai ki ko ka o si na e ki ka ta ki ma to pe to e na ko wa to ko ka la ko Aere me hala maare ka fia ki mato ki he wafa pe o sisa ka lai si ko 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 amen and amen. Paloma te te ki he. Hallelujah. Praise the Lord. We've come to the final portion of our service, and that is the gift giving of our children. Hallelujah. Praise the Lord. So I'm just going to go ahead and ask all the fathers who are here in our building and any of the fathers who can hear me outside, please come inside. The children have a gift prepared for you. I ask all the dads, can we come and line down in front, please? All our dads. Come on dads, it's your day. Come, please line up. Yeah, the children are already at the back. Dads, can you come? Even the fathers in the band. Josh can stay there. Come on. Come on. Come on, Issy. Hallelujah. Come on, all the dads. Yes, if you are here and you are a father, this is your time. Come forward. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, children, are we ready to come forward and give our gifts to our dad? Okay, kids, come on in and gift the dads. Oh, wait. Listen to your little wait.
final blessing for our dads. Okay, children, please be quiet. Thank you for your gifts. Our final prayer blessing before we move on. Hallelujah, tamai, tomau frama lo ke ti koi nga tamai. Koi fra fofonga, kinau dol koi otua yo mau nga father. Mau frama lo koi nau fini to tonu mau pe ya ni koi ni. Koi mau lo otua e ke ta pua ki ma kinau dol. Aki ai tā pua ki whakahema ni i nā mōui e ki pia moi whōtutu pia moi palani hao ai otua ke nau ke taki mō ape e lele aki e fuka i kuna ke mau i kuna koto ape ia te koe ka laisi e ki koe mau rotu maia ai nā i mea koto ape ko ke whōtutu ki he kahako i Father's house tuku ia ke whakaata loto e ngahi tamai o anko e te nau tali pia moe whawhetaki kia te koe e kie e kai ke mau malama i ki mau tolu ke mau whaita mea ia te mau tolu ka koe mau nofo maku ia te koe hange koe wholofora ke langa i ho nau whale langa i e whaniri langa i e siasi ia te koe e te mau hoko koe siasi mālohi te mau hoko koe siasi o whakarangangi i o tua pia te mau hoko koe siasi o whakahoi fua kia te koe whai tāwe ki na mai aki mau tolu moi toenga e porokarama o e whiafko e whakapoke nei a langi whakaapa moi whakamaro e au peia i wafa Sisu Christ ka ko mau whakamo ui Amen. Everyone, that concludes the first part of our service. Dads can stay here and the mothers and the children can go and prepare. So fathers stand here for photos.